Ia, veil nei te me toi whaalofa tua ia le Soatau mo Keriso ia po le Emperor for Christ. Ia pa ia malu o euro whapena mai mo mai tato po kalame i le nei tūla. Ia ele whangaru ina fo i tapo i ngā manu a le whapaputonga le atua mai pitone. Ia le sunga ia mai ava ma le whalatua ia fo. Ia le ngata fo i lea ia nai o mātua malo lo. Tama ia whele ia ma le tina pele ia whirila. Ia mātua te whātalo whāti ia te oe soa peru i su Keriso. Ia ele ngal whaangamina foi ia le Kingdom Global TV channel. Ia maona sponsors. Ia mālo soifua. Mālo fo soifua maua. Whātalo whātu lava i soa peru o tatoa li i ma tatoa whaolo. Ia o Jesu Keriso i whātalo whātu foi le uso e vaiunga. Ia o leo whapeana vea ma panga ele nei i tu la. Ia mālo soifua. Mālo soifua maua. Raftai le atua. Fantato e whenai, ia ua toi tua polima, ia ua whaase ngā fo mananga maluma leoti, ia ua se e foi sa fo lau, ia ua whaftai lea tua whainta whenai no monu, ai leo tua no, ia soi fo maua, ia lava leri. Ia leri, ole, ni ngā e siri ana ave e tua, ua tātou toi whitapa i fo i runga o tātou pokalame le lea fia whira manuia, ia mai se le oli mai le ri. Amen. Whaftai ai le tua i le ola ma le malos. Ia mai se fo i le wa umona e whatu lima i le whafonga po i le tātou tunu. Ia mai se fo i le pa ia lasi o i la tau maula wanoa e whafonga i le nei tu lao le fiafi. Ia whawhelo i atupo i ia lava le tua. Tai fo i le sunga i whamaros i le tātou kalame le. Amen. Ia, mātou whaun masina ni o masina lukta met. Amen, o masina o ki topa ia pe una ia tātou wawai nisi o e kālesia ia o veaso momoa ia na whaiola tu lukta meti i peu tātou i o veaso lentea. Ia o nisi o e kālesia o e la sane ia na whaao le lukta meti ia o nisi o e kālesia o veaso o la sane la asam. Ia vene te me whaamanu ia tu e fo i le asauta meti i whanau. Ia o lo whaapera mai mua mai tātou po kalame. Ia te mena le tu ina tilo sunga mata tau se talo ina tā. Ia leri. Matuere i upu. Tātou te talo, mātou vi ia oelo mātou o tua ele nei fo i vaenga o le fiafi o mātou o lia manuia, i lo lofa ma lo wanga le lei. Whaftai lau puipuinga ma lau leo leonga o iai mātou i whainga sauninga o le tai au, ma tā poinga e meise fo i o mālo longa i leo auli i te nusola, ia leo o mātou tu vai mai ai le nei a fiafi o no le taita inga lava lo wanganga pa ia. Wa rea ia se whaidoto le ia pe ana e le fina ngalo e te mai lo mātou ola. Ia lea o mātou o ria manui ai le nea fiafi. Sanga vi ia le lofa ma le anga le leo la o fio. O e sir fia fo i le nea unanga le ia ma le whaaso o ina o i la tau o whapea o na fia maua la upu. Le upu lava lea o le ola ina i whai o na ola i mātou e tusa ma lo fina ngalo. Ia o mātou whaatonga i le nganga ma le whaamawalalo. Mātou te le ilo se mea tamaa. Fa mo mo fa lango le mana o lo nganga pa ia te soso mai ia te mato le upol poto ma le upol malama te mai ia manto ma fo fau me se fo ile mato ngana e mo ia le sa vali le ne fiafi e le fa unga le ia te ma o me se fo ile fa longo ile to mo le mo le no e fa longo me fa ia ma vi inga o la o fio so manto fa towa ono Yesu te wiso lo manto fa amen amen. Ia, te mene ala tātou atu lo tātou whasoa. Pe ona iai le upo le atua le ne fiafi. Ia o le tātou autu, ia po le se manatu fo i whaapena tatale tātou whasoa. Ia o le tāua o le upo le atua. Ia, pe ona tātou wawa ai ai o le masina pe ona tātou o le masina o le lota maiti. So ia, nofo e matua ma le sasa. O ia matua ta maiti ia o le vaiaso fo i nei e nofo mai ele matua e la unga mai whānaua. Tange e alisi matua i whai mai matua whānaua. Ai manai ei a wā peo tātou wawa ai tuspa. I me tu se whata oto. Le whata oto e losul ma lofa i peo no. Awa wata me tu sa mona. Awa atu ue a matua ele to te e se mai ei a. O se o i tātou te loa ele tāua te le a. Tāua te le o le a o whānaua. A o ina whanau i tusa mo maleala. E matua ne a o whea e anu iei, e toi toso mea ne mawhawhori mea na o mai i le amata.
Perguntar ia, perguntar ua sia. Ia. Sawa foi tau na fai foi tama tua ele na o na fai foi ia ta mau. Le leila le o ingo tato fa na o we wa le o fasi mangia ka ko. O le leila le o ngo tato fa na o la ki o ka ko fa. O le o ye po. Ma fuspa wa. Ya tato nga o al fuspa. O le foi mele. Kusa le lo wa a lo tonu fa ta. Tonu fa ta. Kusa lo wa lo no mele. Amen. Ia pera tatu fa ta noina ole taua ole tuspa ia po le upo le atua ole tatu tus faitau ia si le tatu tus faitau ia ona tatu tala o ele ia tatu ta upu ole Jakopo no ta upu e mua ole tatu faitau ia faitau mai fai pa suman vanu suman iva lo spunu ma no sumatasi o ia la mo mai foi ni manatu fa pena fa so atu foi ile tatu ta upu ia lo suma ia la faitau fa fo mai ele fiong pa ia tato ni o no fina ngalo no fa na wai tato le upumoni ina ia fai tato mo fa polo ana lava me na fai o le nei o uso pele ia te tasi le tangata ma fa ta lise o no fa longo ia fa ngese o no tau talatu ia fa ngese o no ita a wai le tupu le ami o tonu mai le tua le ita o le tangata o le foi ia la foi ai me le uma ma le leanga e sili ia talia ma le fa molano le upu o toina o lea e mafai ai ona fa ola ina o to ngana a ia fai o to mai an ana le upu ai aua le na ona fa longo ai o fa se nai o to Amen. Ya, ole feito na ole fio ia le tu mo tato pa mania mai le. Amen. Tu el feito ia on sofa ia show. Ia le tu. Ia per tato tato au tu o le tau o le upu le tu. Vai uma na raso fa matalanga po ia po la foi so fa o ngana o le tau. Tau o le upu wa tau o le upu. Malo ia le ole memo mua tato te toe mata ile upu. Ia pe ia fo na ele yo ne mo mua na e o tala mai tale upu ia o le upu la na o le tan no ia Yesu o yo le upu o yo le upu moni fa mai sa ia le upu le amatanga o le tino le upu o le to po yo le upu ai o le upu la le o tala no ia yo le upu ya o tato ia no winga la atato mata ia o le fasilia e to pito ama ma pito tonu le fionga pa ia le tua o le ale au tato o ina ia pela ona yeli tato au tu foi le ne fiafi o le taua o le upu o le tua o le fasili le nai le vaenga mo londo vaenga londo o le asao nga mo tato yes e tele la mano no ia tali ma fai na tali ai e au nga le upu e o taua o le upu fo ia le tua o lo ia matali o mana onga tato te o fasili o lo yo tato mafufau i le tufa le ngana o lo tali ale ia le fionga pa ia yes e mafai ona tali mai le tufa le ngana e mafai fo ona o mai le tuspa ia vaenga ma tulanga o soifuanga le tato te ia e maua mai te tono o le fionga pa ia le tu nono winga ia se mea fa tiata mai ma fa tuulu yo tato manatu mo tato longono fasili le upo le tu yes fai o leo tato o tangata o malama i le fionga pa ia le tua o ani me tupu ma fau po le o le fai mai ale upo le tua fai mai ale fionga pa ia le tua yes langa o le upo o ta ua yes o le upo o ia ta ua fa tonu ai ta ua fa poto ai fun ta ua lono ina pe no fai atu o tulanga ma le soifuanga o tangata ma lona si o ma o lo te tonu ma tu spanya amen o le ngala le o
atogoya ile fata oto ile lusul malu fai poyono o tama tu samona awa matua ile ese mai la ama fo o ala hapa o ala e te tauna o te po le alo tama po le alo tina o mana fa me o tama tu samona la atam au man tu la ia salamo se la suinga fai po se la o lima ala fa mai o la wa fionga o le sulu le o vai ma le mana malambo ia wala kusala o le taua mai i le salamo e se la sulu mai o le afionga pa ia le tu o le ana o le sulu i vai ma le mana malambo ia tato a tato ma fa faula o le ale me o le tali o maninu mai a o le upo le tu tau o le upo le tu ma tau o le o ina le upo le tu a wai nai e lo ai le ale tau sa vai le tamai titi a ma tau o le upo le tu a le fai fanta tu ma fa ai ol a fa pela e tau o le upo le tu ma tau na o ina ina ia i lo ai le ala o fa na wa ai sai tau na o ina ai se si me tatou te loe tau e lupo le tua o ma fa fauri le pe fam ta lua fa mai ele ngata e a oina le lupo fa mai ola le e te tau na oina a lu me tau na oina wa olo ele ngata ola fa mai o matuanga lue ole o se tau na e ta i la o vai ile i te tau wai una fai tau e tangata Keriso po tangata tonu foi po tangata foi le mulmuli ai Yesu Keriso le tusi pa ia a wa o tau mai ai le ola a venu ai se ole se beo vinga la ola te mi nei a tato va vai foi la nga lue mai le fili le vetin ola sa ni le sa wa ia a tato va vai le tusi e pelu fa mai ele nga tolo ola alo matwa nga lue o nga la o sili fo la nga yo ina ia fa ola ina nga mo le tu e sa le fili i lo na ia sa wa ma lo na ia sa watu fo ia le upuia mo lo na ia sa pe o tato va ai anga lue me ale fili no na ia spili ia ale tusa tu le lotu ma le tua le lotu ma le spili le lotu ma sa le wa ta pe o tato va ai o le ngalua o po le tua le lo temile o vai temile o la pe o lo ngai do pe pe o lan e ta o le Timotheo e tolu fai po no mal fit fionga o le sulu le o vai o pe o tato va ai o le lo Timotheo o fe uma lava mai le ngango le tua ia pe le ta o nga ai o ia fa tonoi fa potoi fo ia e la so fa soi na me ia ta wa tu le ta ole mana ia e ole au ngata lo tanto wa o ino na pau de le vai nga le so ta i me le tu ia ta yes ora na a tanto mata ia ia pe on ta ua le peru na mo lo na fa mo o to na lo tala no mai fe mai ole tua ole na feta lai mai ana mua yo tatu tama ele au perfecta na wa mai i tonga fiti ese o feta lai mai o ia tatu i nei yo naso e ngata i lona alo ole o tofia e ia fai mea umalava mona tofi na ia fai fo i mea uma o ia o le popula o lona babalu ma ua matua tu salava mai o lo fatu mawina e ia mea umalava i lana fionga mana na ia fa mabaina e ia lava jato wang sala ona nofo ile e ia le tuta matau le sitsi ese lunga ande mata mai ai foi mai saf so tai mai le tua i la fo i taimi ana bua i le perfecta ai se me fina nga lo ile tua le perfecta ona fita lai le ai ona ile tangata ona longo le ile tua nga ile perfecta yes ante milane wale to ye ni perfecta wale to ye so tai nga le o le la e ala i ona tatou nau ia o tatou ma tatou malmalama i le fionga pa ia le tua ma upu o lo tono lana fionga pa ia langa nga pau i o mea o lea e konekti mai le tua ia tatou e wala mai lana upu amen e wala mai lana fionga pa ia mea o lo whapeo na o mai e tatou a iese mea tatou te pōpua ngai tatou te o tono le fionga pa ia le tua mai ia le fionga pa ia le tua mai ia le fionga pa ia le tua o ia le o lo sulu ye tato
Aisia, langa nga pau leo le vaenga lea e so ta ye tatou ile to. Amen. Ye pe ona e taua upu fa mafana. O le upu ya o e taua. Ai matamata fo ini so vaenga. Fai mai. E fa o ile tua fa pe o le fa nau. Yes. O le fa nau pele. Kusa o le ye pe la nga e taua o le la me pa tatou te lo ai le sila sanga o soifonga. Yes. I salamo nga e salau suiva salau malima o lawa fionga o le suru le yo vai. Ai matamata o isa me le no fa ngasu. O sili le na isa le no fa ngasu. Ele ama se fa ngasu o na ya so mudi. Amen. O le me le nga mana o mia le suru. O fele si te pu le me le sa maki na ke. O le me nga le nga mga o mia po ina ia e lo le mana malama o le si te pu le ala ai. Amen. O le o ngala le na o le upuna te taita ia taua. Tate lo le si te pu le taula. Tate na te taua mai e te taua le si la asanga le ala ai taua. O le sulu o yo tatou vai. Amen. Ma le mala malama yo. Le tio fo ia fa mai sala bona se sui pa su tas. Fa mai teu le upu yo tatou lo. That's it. Wa o teu le loto la o fionga. Ina ne i wanga salai. Amen. Pe on fa ia tu na paule o le vaenga e so ka i ka ko le tua. Ele o ko so ka i ka ko le ko e ala sa o profeta tal no mai. That's it. Fa mai ya le tua. No mo mai i tatou pe nga ye esquerdo ma. Yeah. Ma profeta o vai. Ele o to ia le o profeta nga sa o ta uma ia ti tatou. Ai na paule o le mea. Le teu yo tatou loto. E nga ke fa mga ku mai foi ka ua. A me o le mesele. Fa mai ina ne i wanga sala. No no winga. A fai kupu mai ni mafufau nga o mea se yo tatou mafufau. Mafufau po sa o po tonu i tomo le fionga le tu. Ina ne i wanga sala. Amen. E ala la o nga o walpe se mai danga sala. Ai se alanga o la ua teu i lo loto le fionga pa ia le tu. Yeah. O mea la ui tonu lo loto. O le fionga pa ia le tu. Ia sa nga ko so so. Naia, lo lava. Uso. Te ora le si mea le wa ai vai te mene, me se lava tupulanga vai te mene. Wa amatanga sa iriria tamaititi i le tuspaina i le ia i lo ai po o ai lona tu aina tanata. Wa tu sa wa faitawa e ia le tusi ina ia ta o mai le tusi po o ai ia. Al me taun tatou malama. Ele e tusi e tuspaina ia i lo ai. Ala la tusi tuspaina ia tapena i. O le tapenanga le mena tusi e tuspaina. A fai te so e tuspaina ia so e po fea o te taune le ala taune savali e ke fiwa so e le se meo tuspaia mai luma e o i tua tuspaia ke fiwa so e le se meo fa malama mai e o ai se awanga e le tusi ono o ala nga tusi ono ia pe ona fa ta pena o a tato va vai fo na tuspaia o le tuspaia o atangia mai ai Yesu tu sala o me uma tato te faita tauna atangia mai ai Yesu a faila tato te sa ile lupo le tua me mo sa ili Yesu amo a tato mau Yesu lo ngo tato mau le ola tato mau le mele tato sa ili al vai te mene o halu ata mai te so e po fere mo e file sa ora io fai oi mau e le file mo ai misi a to le alo pe ona tato va ai e fa me o le o ia le alo o ia te ia le ola o se o va ai ai mana ia se tasi o fa matalanga se tasi fefe au ana o tango tu se mai o le upu o le atua na te whaanga i o e ina ngā luenga le atua. I whanau le atua, ina ia vi ia i le atua. Ha tu whaita, o le tasi. O le upu o le atua na te whaanga i o e ina ngā luenga le atua. Tu sala e whaanga i o ngā luenga le atua. I whanau le atua, po tangato le atua. That's right. Ina ia, toi whafo e le vi inga le atua. A tātou wamaila, tahua te le la tuspa ia a. Na awa, ele ngata na te sosoani ia i tātou, ai na te whaali a te tātou po o ai Yesu. A wau te me lava tātou te lo ai Yesu, o nā foi amaton tātou i lo ai, po o ai o tātou tanata. Pe on tātou, e si maure whamai, e taunga oti lea, tanata tua ia, ai ona mai le tanata whaua. Pora o wawa aina i ai, ma titino ia, wa ese le something important in ia loe e whanau le ngata fo i lea o e lo mai mo mai le tā ua to tele keusiano vai temine a e fesilia to e la le o ngā kuspa ia mea
o le ngā tuspa ia o le good luck charm o le mea e tu le whale ia mau le good luck a whea tu I sesi e istangata o le ngā tuspa me le si o tuspa ia e whao ngā te mi whanau mai I se tangata e whao ngā fwoi te me oti sesi a le oti e o wheo ia I lo tu ia koe e whao ngā e fwoi ngā tuspa ia o nisi wha mai o tuspa ia ua nao se whango ua ngā ungi tala fatu tu sia tangata o nisi fa mai the word is just inspired tusa o tali na o tali ito o telo tangata vai teimine e winga e upo le tua al memoria a fai te tali tonu I tali na wa vatu winga al memoria e lo o tangata muli ya isu that's right awa e tele o muli ia o ingo Yesu ia o mele o mai tu spa ia pe un tato va ai o mele o mai Yesu o so ese mama ia matali le tali tato o le tawala na o le upo le tua pe ona ta fa ai le ta fasfaitau por ta upo le ia kupum ta mo le la ta fa so le fiafi la ta mai ia pia piki mai ani ni mea taua ai fa pena faina sosoani ile ta atu ile ta o upo le tua pe on ta ia faita meta faipu sfulman vasia failinta mana ia lau fa sole na e na umai ai mata la foi upo sfulman val o lona fina ngalo na fa na wai ta to ile upo mon ia ina ia faita to mo fa polo ona lava me na fa e te tangoa e tu ia fisili te tono fa upu le te tala I fa upu o le me mo o le ale le upu modi wa maliu Keriso mo tato le la o fa na tato o le fa na mai ya o fa na tato le upu modi oh wow ona utitilo le o le ale me ta o le fa polo le o lo tala no ia ile au titilo le fa polo le mea o lo ta otomo se fa moi wow o lo o fa ta tia le vaenga lea e ia lo na fa moi mo ta ia o lo no wingo fina ngalo le tua ya te ta wa la ona ta uma fai e ta te o ina le upu ma ia ta malama le upu ma ia ta hola fo le upu le o le fionga pa ia le tua langa ina ia ta malama le plan le tua le la pa ta tia mo ta that's it ta te mua tu fo ila ile me ta te mingoia nga ia o le plan na le tua e ka ke wa o mo ta pena ta wa amen langa o le fai mai o le fa polo o ana me na fai no nga wa ia le fa mo o le tua mo ta wa that's it wa ia le fa mo o le tua ia le me na ta pena ina ta wa a fai o le o ta fa na o mo tonu fa o ta no winga yai le au nga o le fa mo o le tua o ta wata te fa la tele malo fa ta yes e yai la o fa por polo na le tua no fa ta wata te o ya e ta la ia tu lo na malo fa la tele lan ta la le fa o la ina tangata mai le asa o pe o la u le na fa ta u ia le fa u mo e yai le fa mo na tu ina fa na u ina ta u o le mo ina ia faita ua mai tala I mawala tele no malo. So le na sunga ile. Yeah, wow, that's awesome. Amen. O va ai o upule te fia fa mafaina o le fa nau mai o lona fina ngalo na fa nau I tato a tato va ai o sol manatu momo ta tu sila lui na fa nau ita o na whanau I tātou I le anganga I le upumoni. O le upumoni na tātou whanau ai I le anganga. A tātou wawa ai, e le te I tātou whaorenga. Na I le mena tupu. A tātou wawa ai, e le tangata na launga ina le upu. Na I tangata na share mai a te I tātou le upu. Na I se aunga tuspai an tātou o ai, tātou whaalongo I le upu. O le tātou whaalongo na le upu na tātou talia ina I le upu. Ele te ira tātou whaolo ina na ele mea na tupua a tātou wawa ai o lo wala wawa ai e tusa launga mai le upu ia te I tātou sau le upu sau I o tātou loto convict I tātou o inala
sui e lo i tātou, whānau e lo i tātou I le anganga. Peo la tātou wawai e, whamai o lona whina nganua. Kusa, it was his purpose ina ia whānau I tātou I le anganga. Ai a tātou wawai e, whawhena whānau I tātou, whānau I le upu moni. A tātou wawai e lo wawai e, tui whai posfuma I le tosi leo Iakopo. Whaalima lenta ua le upu o le atua. I le whai upu e suma le vanu ngai e tā ua mai le upu o le atua whamai o le upu moni. A e wawa aila e whai upu e luas fulma lua. Luas fulma lua. Oi, I le whai upu e luas fulma le tasia. O le foi, to la foi me si le ia talia wha maulaulu. Le, wha maulaulu le upu o tō ina so o le upu na le atua sa wela e fai po lo suma tolu o lo taua mai o le upu ai sa fai po lo suma lima o lo taua mai foi le upu ai fai mai e fai po lo suma lima na o la taua mai le fai mai o le tu la fono o le sa o to fa lima le na fa malo si mai ia Iakopo e ala I le upu o le atua au va ai la ia o le upu moni o se me e whaonga so e Paulo. A tātou wawai I tusi ngā Paulo, I tusi ngā ruenga, e whaingo e Paulo ia le upo le atua. The message of truth. The message of truth. A tātou wawai la ia Iakopo, e whaingo e Iakopo le tuspa ia o le upo moni, the word of truth. A tātou wawai tusi a tanielu, tanielu tapsfulu, e whaingo e tanielu le upo le atua, it is the scripture of truth. Tusi ngolo upo moni a tātou wawai la, e ele tā ua o le upu moni. Peo tātou wawai, peo no whea tu momua o le upu moni o lo whapena ata nia mai ai, Yesu. Alan tātou whaolei no ono ai. Ono Yesu. A tātou wawai la tuspa ia mai luma o tusu ke lese o tusi whaalinga. O lo o atangia mai ai lava le ato Yesu. A whapela o stalata ele I whaoleina. A whai te fia I lo Yesu. Paula wal me te bawa Yesu o le tuspa ia. Awa o le ata na ngā o Yesu. Ana whapeo o le tuspa ia o se recipe fo I lale a. E whanga e tango peik. Ta peik tu tongo le ona umua. O lale keke sau whawhi. O Yesu. E sau o Yesu le keke lewa. Au mea umana ue tango tu uai a. Whapena umale upo le atua. A whai te mana o ni ia I lo Yesu. E te I lo Yesu e ale I le upu moni. O le whaamalusi fo na o lo whaamalusi mai ai. Ia Iakopo. Ia marito o tele o apostolo. Ia te I tātou. E mana o mia e tātou. Le whanau I le upu moni. O te mea te whanau ai. Ai whawhea. Ula huna me le siuso. Huna me le siuso. O whaoloina. Ele whaina ola, ele whaina te ia, whaoloina. Mana o mia le upua. Ai mana ia wa te me ola le upu ia te tātou. Mingoi ni mea. Whaasara watu tala lea. Waso ia to ele fia mana o ia. Share le mea lua ia te oia. Ia, heiso whaasoa pangu le tiri. Ia o le tui whaalau te lina o le whanau fuwina. Yes. Ile mo peteru e mo fai upu lusu tolu lo ye upu I whapea wa whanau fuwina o tau ele o le fua e pala o le fua e le pala lama o le awhionga le atua le wa ola ma ua tu mau e o le whaavavau Amen. Tilo la iai o le e wanse ka ke whanau fuwina tasia peo na taua o le whanau fuwina whanau mai e mafua mai I le awhionga pa ia le atua Wheliwa ina I tātou ono lea, o le upu e le pala lava. Yes. E le mawhai ona whape e anu ua le toi whaonga ina leo. Yes. O le tā o mai e o oa I le ola e whao. That's it. No ingana, a whai a tātou te tausi e le mele o tātou whanau ai. O tātou whanau leo. Tātou te o le malusi anganga e a vea tātou le ola e whao. That's it. Nanga e wanskap ke malmalamai. O le upu moni o Yesu Keriso o ia na maliu, ma toi tu, malo. Ia, o le whaotanga le mo tātou. Lono inga. E ona e sao noe wanse moa I tātou, whanau fōina I tātou. Ia ona tātou move lo lea ea. E whai le whina ngā. O te ana whai e tātou, ma whapolo. O ana mea na whai.
tātou te whai o nona whina ngā. Amen. Lau, toi whapi, e tu nai lau suka mani. Mana ia lo so no ne fia. Mana ia pe le fa me lo pole tu le fa ina fa le ngai. Me te fiu e fa ina mo fa ina fa le ngai le pu wa pe on tato i lo o le pu lo ola. Amen. Ai mana ia va ni lo fa lo mo le si fa la ngana fa me e te lo le le ia tangata tani toni ya Yesu. Ma tangata lo mo muri ya Yesu. Ilo tu spaya. E me faina e alu le lotu e vivi say Jesus I love you ai lo le leia oi e lo le leia tangata le muli Yesu se tana tu spaya e fa tu ai lo se me sei lo le leia ai te lo fo ia te tangata o lo muli Yesu i lo nei lo o le tua pera le ta uaga pero ta vai ta o tele le upo le tua. Amen. Ia tātou atu le tā whai upo lona loa. O le nei o uso pele. Ia te tasi tangata ma whata alise o na whalongolongo. Ia wha ngese o na tautalatu. Ia wha ngese o na ita. Wow. Tanga ia i lau supa. Tanga ia i lau sunga ni waenga. E control ele upu tāua. Wow. E iau nau whai atu o me te tupu soi fua ma ke sini lo mamo pau. Po le a whai mai a le po le atu. Ke sini lo mamo pau. E toi au mai a ele a whionga pa ia le tuatata. O mea mai a ke sini e utatou mamo pau. E toi au mai a i. E la ua fōringa mai. E control ta ua lu. Ya. A icha. O mea na whai mai nga. Whai mai ele ngata. Ia taitasi tangata ma whata alise o na whalongo. Ai tala noa i lori ta ili whata alise o na whalongo. Ia sa o le leila o whalongo. Wow. Langa e alanga se sere me kisavali. Wa se sere me ngai whalongo ia. Ya. A li whata alise o na e whalongo. Langa a whaapea fo i le leila o whalongo. E kero fo e whai me le whea koe whai. E sa o le leila. Amen. Ai a whaapea e o le sipa e ngana e saunga. Ia whaangese ngese o na tautalatu. Ya. Whaangese o tautalatu. O ngai pe e kawa mai ngā pea nau whai atu. O e control i ka uelu. That's it. O mea o mai control i ta uelu. Ngā ua whatonu mai ta ua. Ia whaangese o na e whalongo. Whatalisi o na e whalongo. Whaangese o ngai kaukala. Ai sea, langa o le vave ngai kaukala. Ai ni ka kiria lau whalongo lu. O si se fo da. Amen. Ai a kilia le le lau whalongo. E te anu watu fo e tau le upuri mele wawa toi oi. E sa o le le. Amen. Se pei o le family Roma suma no fo pe no pe no fo ia to control i ta ue upu. Na te toi wha fo wai o tātou mana tu. Aua fo i tau tabi o whatasi ma le nila rang. Ai pe tai. Ia le diwina i le toi fuata ina o tau loto. Ina ia o tau su e pe se a le fina ngalo le tua. O mea ua le lei ma le mali ma le ato ato. E toi wha fo o tātou manatu o mea uma o langona o mana tunatunga o ina. O le si mea mana ia na au mai la. Mai ia wha ngese o reita. Te ia mo whaia. Ia langa ika. Wai e kero mana malama ni mele whiko. That's it. Amen. O le mafu angana le whai mai. Whakadisi ngai whalongo. Langa i listanga tanga o whalongo au solo. Ala me ngā linga whai. Ala me ola me saure ta. Whako ai doa whai mai. O i rei se sere mele. Se sere la whalongo. Yes. O le mea tonu ngā linga whai mai. Whangese o na e tautala. That's it. Whakadisi na whalongo. Amen. Aua ke ua whawenga punga hae lo ika. Ai se sere mea ngai ke ika. Ai se ai mafua mai. Ia le tau le ngana wha masani. O le oso vani. O le ngana masani le nā le tau i tātou. Au ngā wha i uru ngā li. Au ngā i ta lisa. Se whanonga mō te ringa ngai. Ai le wha i lo oso mai. Ai le nei ana control. E control i ngai tātou. Le oa o ngā ngā lupo le tua. That's it. Na te control i ngai tātou i o mātātou te mana. Amen. Mana ia le whaasoa le fia. O mata lava le pura whaata alise a. O mawhawhau lava le ase whaawhaingo fie
Mala mai la mafau I le whaataalisi a. O le mea momoa na sau la mafau o le whaalongo whaalele. Mai o ta mai ata. So le, ta talau kalinga. Pa kua whaalongo mai mea le whai aku wa ia. I tu sa o lo vai I le Soatau lea. Whaataalisi ona e whaalongo alo winga ia matua to alo whaalongo. To alo whaalongo le launga ino le upu. To alo whaalongo I le ao ina mai o upu ea le aunga tuspa ia. Matua asili ona to alo whaalongo pea whaalongo whai aunga sa. Tu sa lo va aina ia, tu sa lo whai mai. E mana o mia ona matua whaalongo. Matua whaataalisi so inga awanga I eise mea e lose low focus. O le te mea te whaalongo ai tu sa lau atoa toanga wa ave I le tangata le launga ina mai le upua. Pea on tātou wa ai ai. Ola wa una wa ai ai. Tu sa o le atoa toa tangata nga wa ave I le whaalongo. Pea on tātou wa ai. Pea on tātou wa ai I le awa o ino o le poto manata mai mai te mina. E te ilo le lea ta mai titi na whaalongo le aunga e whai le test ai pas. E te ilo whai ala ta mai titi nga puka ua. Ai le lunch, ai le lunch, ai le pas. You must. Ai pe ono whai atua. Tu sa o mea o pe ona fa to le mana tu mo boa o lu pu monina te fa o laina I tātou a al mana tu longo tonu tu I le tātou sfaita I le ta fai upu le a o le upu le tuana te au mai le ola a ola fa le nga a pe on ta va ai fa ata alise lo fa lo a pe on ta fa pe o ta la ya ma reta fi ma reta ya ma ko pe sa ko ka fa ya le o matua focus o le focus a Mariana focus ai ina ia whaanongo ia Yesu o le toina focus fo nai mana mi tato e ta tauna tato focus ai I le upu le tua matua whaanongo le lei pai te me nei e launga mai le upu ala tala o le tame titi le telefon o le si mea launga mai le upu ala tala I taalunga lai fai taalunga o lunga o telefoni a pe ona mai le wha maalosi ile nea fia mana mia ona whaataalise lau whaalongo o nisi teimi e te nofo te tonu le whalesa au le ngā ioi mai o isi tangata fo ilale e lo sai lau focus e te toi focus tu lau o misi le mea tau ale na sawa al mere mana mai le toi le ia whaataalise o inga matua le leid tātou whaalongo e le ngata e upo le tua ai ei teimi tātou te talo ai te talo ai Umolola e nei te talo e tu e alua. Ale mana o le tu e ia. Fifi le bule I titia. Se whanong se o tana no le titia. Whaataalise matua whaanongo Pe on tātou wawai ei. Whaataalise lau whaanongo. O tātou whaanongo. I le upu moni Sau lola I whaangesengese O ata le mera whaangesengese o tautala o le mea le whaangesengese le tautala e te tautala loa lusi le whaalongo loa e te tautala loa lose low focus tu sa wala matua le loa aisa o lua mea e whai pe on tātou wawai tamana mea le whaangesengese lau tautala o mata o wawai nof mata pe aise na whai mai isa aku I mea nei whaataalise lau whaalongo whaangesengese lau tau e Iakopoa whaangesengese lau tautala o nisi o tusinga whai mai o nisi o whaataistasinga e tō lai te lau whaataistasi me ala ngoi na lupu ai tu mai nisi mai se ser me ana o le tau alu atu lupua alaua ale whai pe on tātou wawai lau whaamalusi mai tole whaangesengese lau karakana ai se I tala mua lau whaalongo o isi tau tala mua whatoa whaalongo a pe on tātou wawai o le lui mai lupu whaalongo mua ona tātou tau tala I lai e sa whaasoa ponu ia na pe ona I sau noe tā ua tene whaalongo
o whalongo e matua i langa e le whaiona e langa ko se pea na uta ua le upu maua so o le ma le upu whaonga so o le oso pate ua mua oso ai le ngā kapa i mea lea e whaatala no atu o le mea ngā lea le ngā whai mai ia whaata alise ona e whalongo in o le winga o le whamatalanga ia mandino lau whalongo ki ia le sato am whai le na e alo whai le langa o le upu lea te whalongo iai e te aru a vele upu e ola foi le stangata ale leila lau whalongo le upu lea watu e te aru atu foi pasi atu le upu e sa o le leila le upu lea ngai ai a whai ese se lau whalongo mo e aru atu I ola le upu ai ke oku I o se le upu e lau e a whai nai stangata me ta le leila whai atu ia whaata alise lau whalongo ia le leila ia make sure ua le leila whalongo e leo tala noa I le afo ni o le tuli ta whalongo. Langa pole alama le whenga tāo na e whalongo. Ai ia matua I manino le leilo whalongo. O le tonu le whina ngalo, o le mea loa watu le upu. Ai awa ne ia watu loa e oso e le whiawhia. Ia pe o mea ngā whemi whaangisingese. Kau whaangisingese ri e le ngā kau whaangisingese. La lolo tautara. Ana me siri mtawa whaangisingese la lolo wita. Amen. Nga ua ardanga vave nga oso ro wita. Ia onga ua e so onga vave oso mai. Ai le whaafonga mo. O e whapena fo I le so tanga o tātou ma le atua. Ka ko whaalongolongoa o le almea o mai ele nganga o le atua I tau. Langa ele au mai ele atua ni mea tate me vesi nei. That's it. Amen. Mai ele nganga o le atua le tu poin masenga. O le mea ta le fai mai ele awa o ina mai ta ua pata alise le lila o whaalongo. Wala ngai lusi lolo concentrate ma lau focus le mea lai fitalai mai le nganga o le atua I loa nganga. E le wapela I te tangata ona whapea mai le atua. La tu watu e kero makua pingi ia kangaka ngai ke. Fai mai le au mai le nganga o le atua te whaalongo le lei. Fai mai nofo I le alo matoe ngā fofa. Yes. O le kani ngā le au mai le. Kani lika. Kani ngā lika. Nofo I le alo matoe ngā fofa. Ai leo le ita loa oso loa. Ia ngā la le ua le whalongo I lo ka ua I lo upu. Amen. Langa o le amionga ngā le upu moni. Ngā ke au mai le while mungu o taso. Langa tangata tāpena ina le upu moni mo tā ua. O ia lea o le tupu o le while. Yes. O le aliki o le while. No winga. O mea umai au mai tono le upu moni lea lo tātou nau iai. E while mu. Amen. Inga lai te taua ia te tā ua na whaangese. Ngese le tā tautala. Whaanongo po le hali mea o mai ele whirangalo le tumu tātou. Amen. Ma ro whaaswa. O matua I se o ta maa. O te nia lo matua I se o matua ta maa. Ki ngā upu lai ai loa o upu mongi o upu lai lo whalai wa tolu ai e kei ka fuala ai le kei loa e saoa upu lai tala no mai ta maa whapena o mātātou mai Yesu e mai e Yesu le upu e whapena tātou sa vali ai au tātou kere whamaloa ka koloko ki ngā whai mai upu lai tua au e te whaiere mera ai whamaloa lo loko alanga e ika Nanga lua mai whafore upu lei kaunga, le upu mongi awangi e whaia, e kei ka fuala, a tato wawai e whai ngese lo wika, ui ngana awangi I pā mai whafore ka, usa o wawai ngai iai o lo tango ta office e mea whaala to tonu usa wha poporisiko lungo lesi poporisiko lesi, whai awo o lunga I le mawa lunga koko, pā mai rora I rika, o tau rora I makua. A peo na tātou I loa, a peo na tātou wawai e. Whaangesengese, peo na tātou wawai e, whamai, whaangesengese o naita. O le upo le atua, a tau noma o le upo le atua. Whamai, the truth will set you free. O le upo na te whaasa o le tuina oi. Whamai te mamari se whailaunga, e mana o mea o na ti ngā mo ai o na whaasa o le tuina ina awa le ti ngā le upu le whaponu mai. E te le tali ina le upu e te le la monga fo le ma ingi o le upu a pēra tātou wawai e. O lo wawai nei alanga ita, e te ita loa, o lo mawhauwhau.
e fiu se tala no teatu e matua le e se mea o ngā o le hita la a peo na tātou vavai ia o mai lo le upo le atua ia i tātou peo na whaatālisi an whaalongo awa songa tau tala ai launga mai lo le upo moni ai loa tau le upo moni ia tu a mea whaangisi lauita ai talia lo le upo moni ia amen ia na tau e whaangisi tau tala na tau e la matanga e control ai tau e le upo o le controllinga foi la le tātou tala oi sole alanga we have to be careful what you say. That's it. O a mea o lo tātou tala ia. O le mea fole nā le control mai le ia o ina mai tāua. Whāngia se kese tātou tala. Mā fau mō mua le upule la akwa. Yes, amen. Mā fau mō mua le upule la akwa tu yo tā ngutu se tulo. Langa o le upule ia. Le upule o lai. Yeah. O le upule ia fia. That's right. O le mea lana le linga whai mai. Control le ile tātou tala. Ina ia o tā mana malama. Ina ia o tātou tala i le upu e ola. Yeah. Ai a whaia e whātādisi le whaalongo koe whakaadisi e kumale i kortangata. Yeah. Ngai whai mai whau koe lusfu. E le tupu e se ami o tomo. That's it. Amen. E whase se ina i tā ua. Langa e oa i le taimi whapea nei. Whapea. E le o le kadi le maleri. Ele fa me vesi ele nganga ole. That's right. Se na ngona ba se ele au mai ele tu se me vesi. Yeah. Na ia o ina mai ta o fa mai. E au wa ele tupu le mi o tonu mai le tu ile i ta o tangata. Yeah. O no winga. E te tawa e control le me o ma. O le upu ya o ya o i. Ya le sa tata no le amatanga o va o se ngo va nga ye. O le upu le o le o a Faton, yeah. Apot, awao, to teach. Yes. Yeah, ole awai, to learn. To learn. Oh, nice. Yeah. Oh, my sissy vai na fo ole e mo yo na wa ilo. Yes. Na te tau na to ya o i na o ni pesa. Amen. Yeah, ole awai, faton. To command. Yeah. E sa o Usa o kusiro ngā marete. Aua. Aua whai. Yeah. Aua te whake. Aua te uso mani. Yeah. Aua nge I wawero wita. Kusa ne ua wa whaatonu. Sao mea ka ua me whai. Amen. Ona sauda rua ngā munmuti. Whaapoto. Whaapoto. Kusala ki pasi lo me konuia. Maua Awa. Maua lo mali wisdom. Awa ia I tau. Amen. Whaatonu I tau. Ele mawhailanga poto e. Yeah. Ma poto I tau. Pe a whaika kere pasia mene. Yes. Pe a whai ele mwhai o ngā o ingai ka ua ka mese. Amen. Pe a whai ele mwhai o ngā haoa o mai o na o tata lia le haoa o mai o le tasi a te tau. Yes. Ia pe tate le talia ina fo le whaatonu atu I tau. O le upo le atua e whaatonu I tau. Amen. O le upo le atua e o I tau. E a o I ai tau e pe whai mai ia le whautua ngā paulo e longa kari ki mokio. E whaapoto I oi o na whai mai ai leo le vaenga muri na ia. Yes. Ina ia o le mō ngā tuenga le leima. Amen. Tapena ina I tau. Tapena ina I tātou. Mō ngā tuenga. Yes. Wai vai oi. O le au ngāle nā o le mea le ina o ma o I mwhatonu ma whapoto I tau. Langa iei ngā luenga le tua pio tatala noa. Ina whana wina I tau. Moai lona whina ngā. Amen. Wa o lona whina ngā. Na whana wai tau e le kumo. Oh, wow. O lala o tau o me whapolo le tua. Yes. Lona winga te tauntalia I tau le o atu. Yes. E tauntalia I tau le o atu I mai o le stangata I ate I tau. Amen. E tauntalia I tau le whatonu mai I tau o le upo le tua. Yes. O na tāko poto lea. Na tai loa leo le meta o whai tusa ma wala wina. Ua wala wina I tau. Amen. Nela Ia, malo. Ma, peo meo tāwa vai. O tāpe nanga o tanga, tere se me whai ngofia. A man tofo I tātou, leo tātou ora le lalulangi le tūmau. O lea leo o tātou leo mea ngare pasi mai au I au. O le luu mori nei le langia. E peo tātou wawai ai. O le tāpena ino I tātou. E le ngate tāpena mo le ngā ruenga le tua. A le tāpena foia. Mo le nuu leo tāpena ina mo I tātou. O le au ngā foi nā o le upo le tua. Nei e whapepo.
ele ma le tusia e pe ona malu ia tu le nei tu la i le tato ai nga te le tau o le upo le atua a wa pe ona fai atu momo e atangi ai Yesu a tato a va e tu spama mai wa un famai Yesu wa un nei o le ala upo moni ma le e le fai na sa atu se si i le ora pe ale ui mai a tato va vai la o Yesu o le ki o Yesu o le ki a fai te mana o le yelo Yesu o le ki lea o le afionga pa ia o le tua pe on tato pe on tato o le oso vai e ye le mana i le upo o le upo tangata e ye le mana i upo tangata e tautale e oti le nganga e le ngata foi le e ola foi le nganga e le ngata foi le e oti le tino e ola foi le nganga i le mana o tato upo ka pe na foi le upo le tua taua tele na upo le tua wa upo le tua na te fasiotia ia tu na nango le tino ai fa pena fa o leina le nganga pe un tato va ai le tato manatu momo o le upo moni na tea o le fina ngalo le tua na iama a mai lupu moni ina ia fa pe una fa o leina i tato amen tato va vai ia tato manatu i le tato fai puna lus matasi o te ro tanta puna te mun na ia mai be fa pulu su tas o le fo ia la fo ia me ele le umba maleleanga sil ia talia ma le fa mawalalo le upu ua totoina o lea e mawhai o na wha o leina ai o tōnga. Amen. Ai mata e mana ia so ta ingo le whai upu lea ma le anganga o le tamata upu le nea fiafi. O le wha mamangina le upu mondi. O lea ua whai mai e la fua i mea ele lea ma tuina naunga o le neo langa. E lea ia la se upu e whata ele ina. E lea si avaenga e wha mamangina i ta ua. Amen. E wha mamangina i ta ua le upu. That's it. O le upo le atua e wha mamai na i tau. Ngai whai mai, o lea fo, ia la fo i ei me ele lea. Nono winga o lea o tala noa i whapa i ina o tau e ala ni. Hallelujah. Pena whai mai le, Ioane sufitu whai upu e sufitu. Ia e whapa i ina i la tau i lau upu moni. O lau a fionga, o le upu moni lea. Amen. O le so ta inga lea o whai upu ia. Langa o la o lo tala noa i le malus anga o le upu. Le ngata ina ia e te tau ni tatou i lo o le alise malus anga o le upu i o tatou o langa. O le malus anga o le upu i o tatou o langa. Na te wha mama ina i ta ua i le upu moni. Na te wha pa ia ina i ta ua i le upu moni. O le au ngale na ama le malus anga o le upu le i o tatou o langa. E wha mama ina i ta ua. E le whapela na ona tātou whalongolongo le upu. Ai e tātou ilo, o le ase au ngā o le upu, mō tā o nā Amen. No suga, Amen. Olo vai atu i le vai pule lusu tasia, pe ora fai atu le manatu mo monta fatala noina, tau atu spa ia po le upu moni, o le finangalo le tueni fa ole nei tātou lona loina i ola o tātou ola o tātou o langa fa le ngang alon tonu lo fai tau fai pule lu sumatasi tupu ile o langa fa le ngang ele ngato fa nau le ngato wola tupu let it grow a pela tātou va ai ele ma fai ngaola fai ngaola pe ai ele la fo ia pe ona fa tātou va ai o le fo ia la fo ai me ele lea uma ma le leanga siri o ma fau la vatingali to ia to se me foi la lea e mo mua ave ese uma me le leanga ele ma fai ngai to ia to se me ave ese uma fai fale ele ona to la ia o le vai foi na le tu ati tato pe on tato pe le fato to la i le sida i net avatu le de oro va aina ia i le fai tau lea mana mia ona toto i nei tātou i le upu moni i le upu le atua pe on tātou va ai a le ave se me ia i le mawhainga e ola le wa mai e le atua mea tau tātou fai ina ia ola pa a fai le te mana o ina ia tupu le o langa whaleanganga ave se la me ia e whaalawe lawe o tātou sāwalinga
tofo lava I tātou ma vaivainga, tofo ia tātou ma mea tātou I loa ia, tātou te pāu ai, a peo no whai atu, o le upu moni lea, a to tōu ina moni le upu I o tātou loto, whamea e whao le ina o tātou nganga, o le lui fwoi nā mo I tātou le nia whia mana o mea le ola whaale nganga, o le ola whaale nganga mana me tātou na, ave ese niso tu ina nau no lo wha apeo ni tātou mai o le te me lava tātou te ave ese hei, ia nātu ina nau, o nā matololi ni tātou wa ai I le ngai yoi, ma le ola, o le olanga whaale nganga, e le ngata fo I lea, a matana ki lia le tātou wa ai, I le ata o lo mana o le tue whaali mai a te tātou. Lea so isi si o whaasoa panuta tine. Ma le tua whai o le ua whamamaina roi tā ua, le ua tā ua, o watoina tā ua, o le mana o le atua e isi me e le lea ma me palpala. Ai se I toi tapu e tā ua, tapu e whawhion te tapu e tā ua le upo le atua. Amen. Peo na e tā ua, e le mawhai o na ola e tā ua, e a le whamamaina e tu. E le ia si mea e whamamaina e tā ua. O le toa ngai whaitau tusi. Yes. Ma ana iai pēr whai, ngana matau. Ana le upu. Yes. O le isi lo vai ngamunmuri. O le tū mawai. Yes. Tū mawai pēr na o mai le, o le tali le o whiriwhiringa. Mama mea ua. O le ua, o whai le tātou whiriwhiringa. Ua whama maina I tā ua. O le ua tātali tonu. Ua ave sea mea sa tātou ina nau iei o tā loto. Aisea, ona ua tata lia le upomono. Ua whamamaina I tā ua ma le tāo langa sa wawani leli. Ua tata tonu lo. Tū mau e loi tāu. Whameri o ane sulima whakoi fitu. A whaitou te tū mau ia te au. A tū mau fo ia upu ia te uto. O mea umalava tau te mana na oai. Tau te ole atu ai. Ona whaia lea mo. Wai oi. So se mea e plan ia lea tu a whai o lenga whaitau whaporporo. E iei le plana le atua, e le ngata e whao ngā I tā ua. Ai to e pei foi tā ua le atua. Yes. E pei mai lea, e koe pei mai ka ua I whamanganga le atua. Ngai whai mai e whai ungon to le whai upule o le yoane e sundi ma whapai fitu. O mea umatou te o le atua. O na whaia le ia moutu. Amen. E le tu whauina I tā ua, e le atua I tā ua pe ao o na ua umana whamamaina I tā ua leu. That's right. Ua umana o a mata mai la matanga o ina I tā ua. Lia la ua o mai temi o whamamaina I tā ua. O lia la leisi vanga muli. O le tātou mauelo. Yes. Tu mauelo. O le tu maula ngā le pēno whitala noia. O le ua o le taimi e mingo I le tua e whamanui I tā ua. That's it. Ai sea langa foi la o le ua tata lia le pumona. Ua whamamaina I tā ua le pumona. Ia le la ua o mai e le taimi. Ua tu mau I tā ua. So se mea whamai so se mea tu te ole atu. That's it. E whaia lava mohu. Amen. Langa o tata lia leu. Ua whaangese ngese le tā whaale tātau tala. Ua maka whaangese ngese ka ika. O le maanga ia whai o le mea. Pe ia o ngai whoringa mai o ngai whakangarika. Langa o ngai whai mai whaangese ngese. Slow down. Ele whamai aua. Ele whai mai aua. Loko winga. Ele whakangang ka whika. Aua ne ia nga salai. Loko winga ole mana i ngā pe ngau whai ate control mai tā ua le upu. Ti mai mai tā ua. Amen. Whau tua mai le upu. I ate tā ua. E nai whai mai whaangese ngese o na eita. O ani mea tutupu sa wharinga. E le mawhai a o nā unohoi tā ua mawhawhita uki. E le mawhai foi o nei loa e le atua o mondi whatu tua I tono tāno tu. Pea whai e le mawhai e tā ua o nā pāsia whawhita. That's it. Yes. E nā ua whangese ngese na whai a tā whai u. O nā tātou maua I lea, I ona whai mai lea. So se mea tātou te ole tua. E talia e tā ua e tu. Amen. Sauna nā so atu lau sunga. Amen. Sa mwere Ie, ki whiawhi ma tā mtau. Whamai Yesu au te le tua oe o te le tu la fua ia oe a. Amen. O te me lava tātou te talia Yesu. Te mena o tau atu o te me lava tātou te talia Yesu na te le tu la fua ia te I tātou. Amen. Tu mau I tonu ia te I tātou e o le whaamvau. O ia foi lea o lea vea ma soswani sili ia te I tātou. Pe on tātou ma va ai e tulu pa ia.
lewa maliu Yesu le langi a lewa mai le soaswani si o le nganga pa ia le o le o lo i tatou lumo o tatou tua o le o lo whaapena soaswani ia te ita. Amen. Te menei a whai e te le italia ina le upumoni po e te le italia ina Yesu ma te mana o ni a whai se talo whaapena e wha italia ina le upumoni ia po li Yesu i lo wola. E me peo na whai atu e leo se ingoa se ekalesia ma te o mai ei au mao mai le suafo Yesu Keriso. O wau pau lava lea le suafo e ola i tatou. O le suafo foi leo whai ona ma tutu atu whaso atu i le nea fiafi. Awa o le mano le tua ia na whaasa oi maola. O le mana foi le tua whaina whaasa oi nei foi o tatou ola o langa whaaleanganga. Al te mena la whai se talo e whaapeo na talia le upumoni le nei e fiafi ia la whai tatou talo. Lo mātou te maa, mātou whaafitai, ono o le upu, ua whaapea na tāpena ina, mo i mātou le nei aso. Le nei temi, o te wala awatu i ate oe, whaapea nei a fio mai, Yesu i lo unei ola. A fio mai, manofo tū mau, i lo unei ola. Whaafitai Yesu, amen e mamen. Mātou vi o e ta mā, mo whātou whaafitai o ono le aloa tolo upu le nei tu la. Talo ati ati o se, o se na whaapeo na whael talo lo whauratanga. Talo ati ati o e ta mai anga leima whaamanui e ia te ia ta mā. A vea lau, o ngā pai e whaapeo na whaamawhana whana ia te ia ta mā. Lu i tawina peo o ia ta mā. Na ia whaapeo na sairi ili i awa fionga. Na ia whaapeo na maue e ia le tāpenanga e ngata fo i lea o le gou o lo ia sa ili ai. Whaamanui o ia te mātou le nei tūla. You know, God's people say, Amen. Amen. Yeah, e whānawa me tāua. Whānawa me tāua le e mana o biona whai e tangata kiusi. Yeah, po tangata fo i wa tari ina Yesu mea momoa. Yeah, whengo whia. Whai tau le upumoni a. Pio na tā whai atu momoa. Whai te mana o ni e whia i lo Yesu. Yesu lea le tono lupo le atua. Mai amatanga lava tusi o le whai ngoi tusi ata ngia mai ei i le tātou whaola. I o lona lua, yes, o lona lua, o le talo, e le ngata fo i lea, i o le awala le whaine soatai ma le atua, ia, o lona tolu, o le so ese 𝚗𝚘𝚎𝚘𝚑, ia, e whaapea na olo whaapea na tāla, ia e tāla lei, ia, polu pumoni, ia whaapea na soaswani fo inisio uso tu whaafine. Ia i o tātou langa whaaleanganga. Oa mea moni lawe li ma whaina i whaia na oi mea. E mea mana mea oi uso tu whaafine. O lo whaapea na tāma moe i le tāmo enga le tātou tāmo ena. Ina ia whaapea whaamawhana whana i le isi. E tupo i fo e le o langa fia tāpuai. Ia mea no wha. Tāla i atu, tāla lea. So e sesi a, so e sesi e tāla i a Yesu. Ia ma whaapena a mai i lūteo, ia o whaatasi le whainga malanga lewa tātou malanga i le nei wholanga. Ia ao te loa, ia o le tātou na upuna nei a whiawhi, ia whaapena i toi wholanga. Ia isi tātou wholanga nei. Ia pēleanga leo le tūne nei fwoi a whiawhi, ia mesi fwoi lea matanga o ngā luenga whai o le nei vai asu. Ia tātou toi whetapa i fo i fia tātou proklame o ni nalo ia te oele maluta iao. Ia peo na o toi fo i sunga na o ia lale na fo i toa e mesi fo i sunga ia i osua. Ia ngata fo i leo na i ori sia tātou proklame fa solo le oli i sunga o ia fiu. Mesi fo i o tātou manai le fiafi. Tātou toi whelo i le manai o le mana mo ngā renga te al fiafi. Telefoni se le komini mai whai a whai o isia. Fa malu lua tu lava ia te to loko meni mai tātou proklame a paule nganga whaafitai si o se au le nā lango i le molino le sanga i le tua o lo e wha malu si au mai mo i mātou ia ai o whamanianga mo la ua tā pena e le tua ia whamanianga mo oe le mau e pere malu si wha le nganga tātou te au nai so te tūte ma whaiba o walau nei tātou o tātou proklame na le fia whaafitai tele mo le whaafonga mai me se foi ia whamonia foi le tua le sunga e whaatonu ia
migrator ia wana fo fa fo ino le tato ko kalam ia na le tu fo mo nei va yaso ia manu tele ina me uma fa te sima yo le nga le tu fa malo fo de suga Yeah. tato fo kalam le fa ia le fo mo le tato nei no tato o nang ai mo le si tato fo le nei va yaso ia tato na Alo soifoi ia, soifoina mai manuia la yaso. ia le tu ai poma malo longa ia so fo ono su Amen. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.